aba na hey me ba o I'm afraid I'm be school I think 13th see you can cruise April they also exams next week Tio me come member I'm be school 13th April one more makwan china 15th no me unim down baby school 2 weeks 27 and almost 2 weeks 9 days be say me say no ma beti ase ma beti ase because we say this dey dua na no 2 months ase you need choice we dey yan betu ya we make an education system that be and I say covid buy no e be ma your education the system na yinim dada no e be sign it is say no ayo so by September no ye come back to your normal until next year no e be ye the terms ayenim dada no until no we dey e den let's try to endure. I know of some schools be a omo about time and omo can say e was senka nkra no edi e bia be 3 months with school no mama kwan akodi 1 month with no maba but now within that 7 months no you check for 3 terms and he said your schools be here no ni said your mimi to your fees January February March ya omo de ma kwan ni mu hodomo no bi hodomo a e resume April no I half fees school be half instead of full payment. Yeah, they try full. Ebi so anye kra next term eno mbaje. 2 weeks time e be send. But maybe me man ko ne de nkwada me ensa no. Me tua e ma April me sa ko tua we ahye o. Ahye. By the end of me sa ko tua bi. By the end of June. That the kra na we weekly no kra no school me man ko no ne omu yi free mu a this time o manye e career day a e se nkwara nan no. Ukoto to wo entade omu che so no de awfo ye be sremo ye be next time because pressure no hodo but fees ni de ye de etua ni nyina o man you want the crowns na mo believe na aka T road ne T road ne se na de wo horo ye sa de to mu nyina no ye bi school ya me de ko we next month this am sa de nkwa no nya nru ba bia o mo a betumi a show mo ho de ne o ye den a eno de ya no ye mana ko gini die mama ne papa wa you Oma bro why just so be no na wa go a so be take responsibility me say we ya wa adwen so be wo a woni mu agora ye die na ye de wo no na wa adwen so be take responsibility enti atacha for my ade schools ahodo no so na nyam a e system no a we say ye gusu tua sa enti yi sika no see nyam kwana wi nyam kwana wi nyam kwana wi enti ni na ye na se je be patel last week anisuwa ye ka ho asema ene me pese me sanse subiem eyela General Hospital no CJ me kosoa efre the President of the Republic Nana Adudan Kwakufu Ado sisain Oswafo no shapomodin ensem so Kwaku agimai manu yes rewom La General Hospital omo meka ho asema yentie se mo kwa grounds akose dwumadie na se seti sen last week in a very extensive ayeguso chance ye benya response from mpanyifo ho iti era kwa agimai manu wadaro masa wada adwuma no so asore titi u ya La General Hospital so mampanin so na adwen ye afiri so aye atwe mampanin adwen abaso eso manfo won potem hodom no bre e ma penfo mrewa enkwada o ma yare ya ye emergency wose ye tutu bikade nipa ne kwa yare sabia na nka kane ne huna no pe wo kwa yare sabia nei age wo mo faka no mo totom e dia collect money hospital sakese bia bembe wo mo enti CJ mesre okay o madaroma wo mo hwe ho asem ma yen mo tu bo yare sabia fie mi ensa twabo kodanim na ye yi ni saa ye sre wo mo a ehia yen me de wo kwa yanko da obokata ni mu a na ya hwe daily graphic wo hwe ni ma say ya akwanya eda hayi wo hwe akwanya he cast ensuo ese na ensuo etoto no daily graphic e che se wo komia ni bia ekwan na saya ma anopa se ya adwumafo kwa adwuma no ubekoduru honom no eye traffic son e de na aba ekwan no amna no eche abura yatuo
ɛwɔ lɔre kwanim nti ka ne tumi wuram sɛ gye sɛ me bɛtena ha yi na mpie fra me nanim na ka na dress ko ɛno yɛ sukodo na mpie yo sɛ me bɛtena ha yi na ka ne hyɛ me nam nti wodi akyira na wɔ so gyina hɔ twɛn sɛ ɛnyɛ easy nti no sɛ no daily graphic ka ɛbɔ amanneɛ ai hwɛ areas no bi yɛ Dr. K Buzi a hɔ no ka kokɔ no a ɛda wɔte ka no ne half sɛ awura nso nim sɛ me say this area says what for hɔ no ma ube related to asema making Dr. K Buzi highway no ka ho obete bi lamte interchange ho eka ho junction mall ewo nungwa eka ho Teshi town na nkasa no Teshi kro no Teshi si yesi akwan ni benya na adu Teshi pa na so ye tini party Teshi akwan fon enyasem kuma Teshi so no kɔ hɔ no ma town road no ka ho Zongo junction ɛna sɛ ɛyɛ N1 highway no so no outer lanes ni nyinaa ni mienu nyinaa no ɛhɔ nye ne baabi wɔ ma sigyo mo yɛ kwan no ɛna mo wie yɛ ɛna mo tutututu nti so ne tɔɔsa ne kyɛ sɛ asɛn no kraa ɛno so ɛka ho bi saa so na mo kyɛ sɛ ɛyɛ New Boy Town lorry station honum ediko Liberty Center Assemblies of God Church no ehwo so ka ho aboso kan Central Mosque New Boy Town edeba Assemblies of God ufi atimoto overhead na wo kwala pass ya utimi fa outer lane yes no outer lane no first one no kofa akwetima na fe second one no ekofa baby first for Bambolino okay na restaurant bi wo ho etimi rera ho no ma ko Liberty Assemblies of God ne nchen ho no na Absa Bank ewo sa outer lane no utimi fa akopie New Boy Town station ho sa akwan no CJ salon card ya kafa enti eno na daily graphic atena sia no makeka bom se se ni so ne toto ebeye wese kra o enso na ye toto no enya nuru babia na ye ka ho asem no ebeye west enti empanyifo hye na omuntu ho anamo sanse wo titu ni anopa wo kwa adwuma ni enwumre na wapon na wo kwa fie no ya na ye ya traffic mudi ya o na uchi manu akrampo dia die na menue wate me se wonantu sei na wo so sei ya ano eden nti daily graphic abo ho amane wo eye kratafa etoso miensa hanom na eno achi so do sije wonim se na snete fo hyase edi dwuma no we wo kratafa etoso dunsia omo kyese enipa beye se 15.99 million Ghana card records na wo saka no emu be se 10 million eni a tin tax identification number so mu ni bi enti na we kura magin arempanyefo ni aba ho kire se ne je se nipa omuntu ato eni avenue bi omudi tu ato omo man ni ade no wo so eno so so enanchen wo mo kire se mu no 2.66 million existing taxpayers and now most so man to me link you ama Ghana card information no and also ho asam e daily graphic he say ya Reverend Dr. Amisa Dai owusu amoa or your Commissioner General Edema Jeering one so ebo ho amane e wo ha enti say no empanyifo so bugusu a ya mo etoto enyema se de beye wo a woni tin no na mama wo de wo na atumi aboa na awide e tax net no kakran na ama o minus so no de wo se Jeering saka na kwa man no man di empanyi oman mu mpanyifo edi bu oman no so no na eno so wo mo saka eno so ho asam da ha eno da nchen a Charles Bisiu eno da ha se ono da wanted OSP wo hwehwe no den na daily graphic say wadoji office of the special prosecutor ye reje bene na pamfo no daily graphic say Charles Bisiu adoji wom na enra mehunu we bia na Charles say ono no wo Ghana ha ya also organ ha ekwan na watu no krampo na ye no okasa one omahene kwabra sante kasa na ye na nwanwa krampo ese special prosecutor HS wo hu na ntino ordinary wanted list as if so ye criminal Charles omso ye criminal bra we enye kasa tintin bia ne ade bia babia wo bia ne de wo ye no special prosecutor nya declare wanted na wo so hu say ye na sem hia
enti no de wo ye bia no betumi atwitwa so na waba behu a special prosecutor wo wi a no akoto aso a anka enye mfomso why Charles maye modin say yesi dimbo anya wa etetontoma why bra wo de kɔ bibia professor Frempong Boate ko ye krompo ya wo mo se ama na arrest ne hwanhwan nyina yi si abeli no wa ho to de kɔ na de oho bia no oni special prosecutor enkoka na anya se wubu na nimtia anya se wo mfa ne nya hwe je se on carry weight ma na wo no lawyer so akasa na sa atwamane deren no wo nya bote wo ho kakra why yenim se mo de mo lawyer so be kama mo enso be sen kɔ ye frɛ ko de koda ho di eno so ho asem e wo telegraphic de obokrata ne fa etoso edunsia media no ebewie wo ho Daily Guide obokrata ni the big one ni nyina efa opanyini Charles BCU ya OSP Nsem no chema gold excavator any ahyen bi hu nsem sade Adom sukwa bepem san pempenso yi bana di kan boso nti menwura mu sana kwata fa etoso miensa no was MP calls for probe in Botiano killings. Member of Parliament ya or English man from Sylvester Matthew Tetremu sade na mudi hu nkomo yi se na wo mu adane langadefo ya wo mo te Botiano empotem ho no mu a wo mo tete omanfo e wonsa sisi adan ne wo mo han dan wo ho ya chese dru mebi a wankasa wo ko ofie kura na yam hyehyew ya ja police fo ko ho no mo de bo ani no e na opanyini Matthew e chese ebe ya nka marshebedwa no empa bedwako bi no mo ntrase na nsem no wonom enhwehwem na kwata fe to so nsia e wo Daily Guide kro no amwo no cocoa price up 15.2%. Mimi yokrasi ninti cocoa de ho nsem ba na mani de akire pa na empanimfo kasa se bosume na ye di nka fimpini ye donum ye sai mo no cocoa buo no ton no sei ejina $384.51 enu ye ton no ejuhwe mu akosoro ha mu nchemu edunum akiripo mienu 15.2%. na Bank of Ghana enkrata na amade adisa sanse 2022 year yi December na bo no ye 253.89 per ton ene ese aja kakra chese prices no kwa na ekosoro nti okeka bom wonim se oha mu nchemu dunum akiripo mienu ene cocoa no entumu a aba ewo Daily Guide for so ede eho amanebo aba na ana nkwadwo chairman tin yempanimfo amayi omuti epese MPP amayoko no wokogina se Frank Atuni na afimpini ne aduonu na wode wo ekosinanim wo kiremu a ankra enkabomu metra private sector partnership ehon na sese wode nani asi wono no panyine won se waye adwuma pa ewo oman yi mu enti ohunu se kamia se Ghana no adwuma no de yeye na soso no se wunya ankra afiri ma hodo so na oman Ghana mu ase ya wati adwuma ya ase no ne kabo mu a in fact economy no ebegina na nanso pa anti no na chese mu nsem enro se leave them so to Mahama na not easy ze kwatafa eto su ensia kro no ano ena Ghana mampanyi kasa che onse sije na nse ne nka ne ne tadundum na nka ne nte mu ye schedule prade baye na nka ne tadum odapa na dwa eno duma nwumre no nso a gisa anopa na manfo busa se dum so ana na mampanyi chese se de ye mpanimfo de krata ba na o chese wo mo eye enhyehye ya ye nsachare wo mfidi ahodo nim bi no ono na bre so de dum so nya ne yi ne tagline ye ntumi fa dum so enfofo no enti dum so de Mahama register enti enya sa dum so din no mama mpanyi dada John Dramani Mahama enti we ne nseba ahodo bi na Daily Guide de obokrata no de aba me de wo call the finder da obokrata na mede wa begina kratafa ya etoso enkron na amania ebo ha eye National Identification Authority NIA ene wo premium services a wo ediaba na mechia keno gansa kano utie mi anopa mi tuchama so na ye PR fofra wo de naba na CJ asemwe eba ye ene ade no ya bomodia se ye benya no nanka ene nakasa afa wo mo hyehye ye hu ne de wo se hu ne de wo mu ni ade nyina na so kamia ye se ubefre ni bia no ne meeting de oye bi pa ti kano
ya jebre why 2 minutes and 5 minutes bi kura na ense hwe na woni enkasa say ye body room mo na ye body boa ye boa adwuma no amoye no adwuma na amoye no nti say ye afamu de na mo ye budi mo ye ko mo nkasa na ye fra na ama na ye sa say ye shewa na say ye tete wa enti na was as Piero so de wo so be kasa so release ni afro no wakasa na kana gansa ma fro fiti ne nansa e na meeting ko asa e de nko so eno na the find the bokata no e de ho amane ato he na de menya adaje Ghana ho donti ni se wo so tie ase enti me de menya adaje akirem kana gansa na wo so be kasa na o kirem say wo de nkrata ne beto abonti no sije ya me fa nkirem a de otie no obete Debbie ni pa hin na mo release na mo de buy no e be rechi wom it say ye frɛ wo say ye ni won kasa na bi wonu na kirem na ye mebo audio no na bi ade ono no ti hwehwe ba bi ono wo ba bi ade san kan release ni nti a eno sa say ade be patch wo sa na frustrating see adwuma to ka ho na ngankan wan ke betena se nkrofo bi so mo manya release nti na me frɛ wo no release go to Facebook so atiase na ho ma no san say release na ma so say menya release aya na eyom say wo mo yen nsɛmtwerɛfo ni favor yes aya na ye wo mo say ebeteta o mo yen nsɛmtwerɛfo ni favor me unya me favor me boa ye na e so atiase ya o ba resi je na ba frɛ me kana gansa me na me frɛ wa me kyerɛ say me de abena poku a me wa Adom FM na Adom TV ye hia se na no me hia se me no be kasa wadaroma ya na pe ko de obepeke kama o obepeke kama na so be kasa no ne asem ahun mo he na bro so ade me fa ye be ya ma akasa nko ade ti obete opa ye po afro because hey my sister so you were the one who was sitting on the radio and you were I heard you were bashing me bashing me you frɛ wa kasa na ye nyina ye mo ye na adwuma ne nkoso sa 280 Ghana yanka ho asɛm na obi kɔdwo obi 300 Ghana obi kɔdwo obi 350 Ghana was be the release by until you expect a release no enko kodru ase ho no ma ye ni abre na ye adwuma han tie ni Eric Donko what kind of these two women are beautiful. Yedase wa Eric yes ya me body efe ohunu so na wo kanfo a ye no nyam se yedase why enti si je dia wo ho no nie and I asempo de no me Professor Tefa Kasai nice I'm so oko nationwide tour oko nationwide tour enti me ne Kasai na in fact he was even ready to talk to us but I don't know sana pay sabit me akana na ka hwe premium no a omo so ma introduce new premium and no ho asem na ye fe kana as Piero ya omo yi eno a fre prof anga sama me na ye hwe se obefa eno me ne Kasai prof be yes adwuma ndia se na me ye Piero enya se trans na church nko an wo be yes adwuma ndia ye boa mo eye wo ma eye nasna ye boa mo nti bo so ya mo aye mo ma ye kasa dodo sije de tie ni omo kire se no regions a ahase eye premium service no eniye Greater Accra region hanom no omo offices ni mienu baako ewo NIA head office so ena baako so ewo Car Bank head office Ashanti region, Eastern region, Western region nyina no omo nyina no ewo 1 centers each na eno achi so no omo side say sa premium centers bi no ekwa Volta Bono East Northern Western and not Western North region. It's a hon so no omo ye premium services no. Ti say eyade a woni ba bia NIA office FSS wo sam nyina obehunu. Na charges a ewo hunie. Wo ye obi afi na wo kwakotwere wo dia kwakwaje Ghana card no a. Na just first time registration no. Wo betua 280 Ghana cedis. Eno na wo be eka wo bebo ansa na wanya wo Ghana card no. Eno na nchen ebia wo card no ayira na wo pese osanso kokosi na mu a eno no eye 110 Ghana cedis ebi so a nanka me wo hoyin me se me de abena poku ahwene me kwa ne ya kire me de no abena poku ahwene mpacho me ni poku me di poku a enti no sa na wo se me koye correction ebia me date of birth me de ma ye no wo mo ye no atia fa so o ma fa the correct date of birth no ama enti Ghana card no wo ya empeke me details am wo ne dada na wo se me transfer de baso no eno so no akonya wo se wo besesa se wo di ne yan spelling ye ebia wo de ya ne koma wakosua na wo pesa wo ko na wo kosesa di no corrections ne sa ne mani nyina no wo so betua 110 Ghana cedis enti ye se ne so na mentia se no se me ma ba me ma tro ma fill form se na ma tro
Angela Sewa Wilson. Sewa ne SCRWAA. What the card name amia wo born one money yakobo na SCRWAH. Na me pese mu yi H ni fro ye ni A because me tro A ma wa didn't na me na wose mtua ka. Ne obetia. Because a system. Because me tro the correct ma o mo na ti ho no mo. Ebi so ma be kom no na bi ono mom na ye mistake ko paper no so. Ebi wo ho a wo de na genuine. Ebi so abekọ na onipa na ye mistake ko paper no so. Ebi krompa entroye no kra wo troye no. Unhu ni ye na wo de aye. Eye omo fom so to some extent agitum. But they say no so be corrections ni sa ne manyema ni nyina na. Eti match of the date of baby 22/06/2022. Now wo bo no koye ne 2021 a. NI official no ye 2021 a. This a me Ghana ni no me sa ba betua 100 and something cedis. Now what's the 21 na they are 22. Yeah. How fair is this? Nti no eno ne de omo de abantu we de nti se minima de se ya de a ye betumi anya nkracha nka oba ne ahwese bia eye yenfom so ena ma wo bia di sign na date of birth sign ya ne ehun de ye kan bi so wa na wan tro ne ye e wo paper no so de man ba san so no ma hunu ne ka no nti eno so ho asam eda ha eno ye de aba no na nka si jabu so ka na oma se me tro ne kama be peke ko kama bi pa no tro se no what na what me say ko tueska mo the release aba based on release ni nti na me frɛ say ye de ya fa mu de ye release na but niema ni bi wo hɔ no ma ye hia wan kasa sa obeba ne ne wakasa nya se brampo ye ne wo kasa wo phone so na wasa the release na me ma kind of nti am there for no wasa the release na ma me do so tell me say me ti Adom FM ha no release ni me hu ye bi do wo de ma wa ne ye no say sa na aba enti ano so ho asem wo the funded obokrata nim premium registration no ahyase enti pato woni Ghana card no na peso be kwa kodi line tintintim a 280 Ghana cedis fasika no bra na yenye ma wo why we kasa tintin bi anim e na akoba bi so ne ye charge bru 280 Ghana cedis anipa no obo apo wo kronfo report no enkwaye mane nyesa wo kwakotua broso ama no na ba be sika bi eda honom wana wa osika no ye ma wie na betepo no a ewa wasema be pato pa enkwaye nkotete obi emane nkwaye se yese ne yatotum yentumu eye 280 cedis eno no de wo eje na eno achi so no Dr. Owusu Afriye Akoto MPP flag bearer aspirants na omochese na wukọ ho central MPP coordinators na police station executives bese ohane akire ena omu nyina declare wo support de ama Dr. Owusu Afriye Akoto omochese na nisode hu na owo de ma kuadwuma no ne de obeye nso waboa pa no mu nso obo so a obetumi asesa enioma Ecobank so ena omo customers bese dunumi 53 wo a reward o mabo mabaso ate wo niema eno so ho asem da ha na ala so na wo promise wo de bosha hodo ba wo se woni ankra nwuma no ebe ka bomu atoto nioma amoman no akodanim eno so ho asem wo the finder the bokret ni fa etoso enum me patro wo saka wo benya bi na waken kan okay abna CJ obi the comment be out to her. Kote ba on. Ana onye on there. Or say Abna, it's not the mistake of the NIA official. I was part of the officials, but after we are done imputing the biodata into the system, we print a small paper for you, the applicant, to go through and to check whether everything is correct. Okay. So upon your go ahead, woman green light no. No ma print. Enti won to me fa so bo mo ye pa kote ba ye da se. Mo correct no wa wonyi nkofie. Ansa no ma print ampa. Na se won ma kenkan wo kwa yi so obi di wachi. Obi di wachi. Wa kenkan ya mo. Enti no no enyo obi wo so a onima kenkan enti de ma na no aboni trinko. Enti no no to fa so bo mo no. Ni a kire ne se din no enye se de wo no. Enti no no to me fa so bo emo NIA. Enti wa wo de akoba asabia no we no e wo mu se bi wo mu de ba. Koteba, thanks for the clarification. Fakona ekwaje for CJ so Ghana card. Yeah. Kamboma.
Oh dear. Some te he mini Ghana card. Oh, it me see no my to me see bibia to me. Bibia to me see. Bibia to me. Na say ye bru dia dem kweti mo dia fidie ba ha ba ye ma. Ye ba ha. Register sim card sim card ba ha. Ghana card. Ghana card no unni bia mesre won. Kona ko register. Esa se no bibia wo ye bia no e Ghana card. Bank na wo kwa e Ghana card. Se kra de esa ye ya no se wo de account na wa sign wa check na wo de kwa bank akwakọ yi no wo nkita wo Ghana card na akwakoda ne bo achibidi ti ba bia ye dru no eno so sija o mpe ho asem no mo nka wo ti na mo ji fingerprint da bi kwa ye ji fingerprint then na wo ji me fingerprint no me ti ase that is why am taking me fingerprint no so what you say enti na wo ji fingerprint me ni problem wo de but eya na frustrated wo na wo na ma emergency ni ade ka wo bedru ye na bia counter check kra wo betumi aye but wo nkita wo Ghana card na sa akwakoye document bia ba bia nam bia e wo se wo ho enti ne yesre se mfa wo ni mistake aba ne ka ewom wo se okwasesa bibia me ma wie me de no me koso achia Kenel Gansa ono na ye PRO e ma National Identification Authority Mr. Monkancha ne se na adwuma no enya tronko akasa ka ho Kenel metia wa no e be na mase sije me ba na